Ekisinde kya nyencha omwibali isitwe nerya mwana nerya mwayimikirire. Amina. Ruhanga wange ninkuramya nkuhaire omutima gwange nkwesengerize ekiro kya hati kibe kirungi ha mutima gwange kandi kirungi ha mubiri gwange. Ruhanga wange nkwesengerize ibijensiya zoona ezitairwe sala ezindasoma hati n'ebikorwa ebindakora hati nobu ndaba nzimanyire nobu ndaba ntayimanyire baitu ninsaba zoona kwitongera kimu. Ruhanga wange nyikiza nk'okuri hanu ninkuramya ninkugonza n'okugonza kwona okw'omutima gwange ninkusiima niwe wampangire wancunguza omwana waawe wogonza wampindura mu Kristo kandi ninkusiima habw'eneema zoona ezi wampaire muno muno habw'okundinda omu bwomezi bwange obw'omu kiro kinu. Nkuhaire omutima gwange n'omubiri gwange n'ebiteekerezo byange n'ebigambo byange n'ebikorwa byange n'obujune bwange obw'ekiro kya hati hamu n'obwa Yesu Kristo Mukama waitu habw'okuheesa iwe n'okwefubira habw'ebibi byange kandi tindikwenda kukweremera omu kiro kya hati baitu mpa eneema tindikusobora kukora akantu akarungi ntaine eneema yawe. Isitwe ari mw'iguru ibalya litiinwe obukama bwawe bwije ebyogonza bikorwa omunsi nk'oku bikorwa mw'iguru obutabika baitu ebya bulikiro otuganyire ebyaitu nkaito kutuganyira abatukora kubi otatureka tukoherwa baitu ojune ombubi. Amina. Mirembe Maria waijwire eneema omukama ari naiwe okaheebwa omugisa mbakazi boona na Yesu omwana w'enda yawe akaheebwa omugisa. Maria omwikinyi na Ruhanga otusabe itwe abasiisi na hati bunu n'omukasimo kufa kwaitu. Amina. Nyikiriza Ruhanga isiitwe omusozi w'ebintu byona omuhangi w'iguru n'ensi na Yesu Kristo omwana omwenka Mukama waitu akaba ari munda bw'amaani gamwayimikirire yazarwa Bikira Maria yabona akabi bya Ponsiyo Pilato yabamba omusaraba yafa yaziikwa yasirimuka okuzimu hakiro kya kusatu yombuka omu bafu n'atemba omw'iguru aikalira abwe wa Ruhanga isiitwe omusozi w'ebintu byona nuho arugire kucwera omusango abomiire n'abafiire ninyikiriza mwayimikirire Eklesia Katolika ikirire kwetanamu kw'abaikirire ekiganyiro ky'ebibyo kumbuka kw'omubiri obwomezi obutahwaho. Amina. Esara y'okwikiriza nyikiriza muno Ruhanga wange eby'amazima byona Eklesia Katolika ebyatwegesa habwokuba niyo wabimugambire kandi tasobora kwebiiha n'okutubiiha. Esara y'okunihira Ruhanga wange ninihira omu mbabazi zawe n'omu busobozi bwawe nk'oku warampaga eneema yawe omunsi kandi obu ndaba ninkwata ebiragiro byawe olimba obwomezi obutahwaho mw'iguru habwokuba niyo bitwaraganiize kandi noikiriza kimu endagaano zawe. Esara y'okugonza ngonza iwe Ruhanga wange muno muno n'omutima gwange gwona okukira ebintu byona habwokuba iwe ori murungi muno mugonzebwa muno kandi ngonza abantu boona nk'oku nyegonza nyenka habwawe. Esara y'okuzira nziriire kimu Ruhanga wange ebibi ebi naakozere habwokuba ori murungi muno mugonzebwa muno noonoba ebibi mberekiire kimu ompe eneema yawe tindikwenda kukweremera. Bikira Maria omwikirire naye malayika wange omulinzi n'abaikirire inywena ab'omw'iguru mundinde omu kiro kinu na mukasimo k'okufa kwange. Amina. Bikira Maria w'embabazi oikikwege omuntu weena ayesige obulinzi bwawe ayesabe obutomanirizi bwawe ayetaagire okujunwa kwawe tibakahurraaga ira lyona nk'oku iwe nagirwe nyowe ninihira nti ninyirukira mbere oli Bikira wa Bikira kandi niyo maawe ninyija nambere oli ninyo omusiisi ndi hanu maiso gawe nindra nkwesengeriize niwe nyina Yezu otaligaho ebigambo byange baitu obikizege n'embabazi kandi obikirize. Amina.